Hvala. Poštovani građani Republike Srbije, Pokret socijalista sa ovog mesta skoro 4 godine upozorava da Srbiju čeka ono što se danas desilo na ulazu u ovaj najvažniji dom, dom zakona, dom pravde, dom građana Republike Srbije, u parlament. I ja zaista ne vidim više svrhu da osuđujem napade onih koji slede ljotićevsku ideologiju i današnji napad na Marijana Rističevića je samo posledica apsolutnog nerada tužilaštva u Republici Srbiji. Više od ovoga što se danas desilo, ja osuđujem tužilaštvo koje toleriše, dozvoljava da se ovakve stvari u Srbiji dešavaju, pogotovo u zadnjih 1,5 godina. Da su oni na vreme reagovali kad se upadalo u RTS sa testerama, da su pokrenuli postupke koje su bili dužni da pokrenu, mi danas ovo ne bi gledali. Danas Marijan Rističević ne bi bio čovek koji je za dlaku izbegao da pretrpi i ozbiljne povrede. Na njega je nasrnulo hrabrih 50 ljotićevaca, verovatno u želji da u Srbiji izazovu sukob. Ovde su došli sukob da prave oni koji ne žele izbore. Ljute se kada izjednačavamo njihovo ponašanje sa fašizmom. Pa samo su fašisti želeli da dođu na vlast i uspeli da dođu na vlast 30. godina prošlog veka bez izbora. Tu su izbori, neka izađu ako smeju i narod će reći šta misli o njima, a šta misli o nama. Ja razumem njihovo ludilo. Oni su u panici. A možda su u panici jer je uskoro i 9. maj. 9. maja oni koji su se borili protiv fašizma su dobili jednu veliku bitku pre 75 godina. Nažalost, izgleda da nisu dobili rat. Nismo bili dovoljno budni svih ovih 75 godina i prepoznavali sve oblike koje fašizam ima. Da bi fašizam ponovo postao važan, došao ponovo u priliku da ugrožava živote svih ljudi na svetu, mora da se izbriše kolektivno sećanje na to ko su bili pobednici, ko su bili oslobodioci, a ko su bili fašisti i ko su bili poraženi. Srbija je kao antifašistička zemlja 2012. godine oterala sa vlasti one koji su želeli da nam obrišu pamćenje. Oni su uspeli samo da promene nazive ulica koje podsećaju na oslobodioce koji su zaslužili i mnogo više od toga, ne samo da imaju ulicu u Beogradu. Danas gledamo da se to dešava u Češkoj, u Poljskoj, gde se spomenici oslobodiocima uništavaju i uklanjaju i briše svest na to ko je bio na pravoj strani u tom ratu. Fašizam je gažen tenkovima, fašizam je gažen puškom, tako je pobeđen pre 75 godina. Najjače oružje besmrtnog puka, koji danas na straži protiv fašizma, je istina. I istina se mora uvek reći po bilo koju cenu. Kao što je istina da su Srbiji u ovoj nevolji prvi pritekle u pomoć velika Kina i velika Rusija, tako je i istina da nije bilo sovjetskih jedinica, pitanje je da li bi fašizam bio pobeđen u Drugom svetskom ratu. Mi pamtimo, mi govorimo istinu. Živeo 9. maj, živeo Dan pobede, fašizam neće proći.